Oguo Liz no nyende urugame. Liz rugama. No cio nowe Liz. Na Liz ya rugama. Muririkane turamuongerera mwana ungi, ni turamuongereire ndama. Na family yanyu ni itikirite oguo ati ucio no wanyu. Ni kwenda andu aria othe marehete Liz. O mambe marugame na iguru. No mutikambe guka haha. Tondu hindi yo kuma na matu nikio gwetaga andu haha. Riu mona riua ni rioka. Ndamurugamia ha mathaa maingi ni mukuboeka. Aria marehete Liz rugamai na iguru. Tatiga. Mukire inyuothe na inyui Ngai wa matuini. Liz tarora mauri andu maguti. Kai. Oi Jesu. Othe. Ciana cia Ngai ni mukite wega piu. Na ni muteithitie Liz. Watu wa kamera muoere uguo toni akenda kuonaga. Nikio mwi haha. Muoere uguo andu acio. Muoere uguo tondu ni ukenda kuonaga. Mahurire iruhi rwega ndamuthaitha. Inyuĩ muikarite thi. Hurirai ageni acio ruhi rwega. Mahurire iruhi rwega. Riu thiini wao gwenda muikare thi ngerie kumubanga uria ngumubanga. Liz ona wikara thi. Kirege tuma ndimwire muikare thi tondu amwanyu amwe anyu amwe aitu kando na gukorwo ati turehete Liz andu aingi nginya itura nginya muci mamuonagira TV-ini na no mende kumuona ha live githitiguo ciana cia Ngai jitekiai itiguoi oguo ri ndikumwita ha mwike mumu tondu kwi andu meigua Pastor Ndegwa Mburu mamuonaga kwa inoro riu muthe guku mangenda kumuonera haha oguo munjitikirie tu na family mureira Jane andu ane mararutire wira mwega na andu meka wega mekwo merwo ne meka wega githitiguoi oguo munjitikirie ndimahe kanya uria nguhota tondu thiini wa mweneini thiini wa wangene atungatiri angene ma investors na riu ri ndameta haha muigue ngoro cianyu ci njega mutikaige ati akwa maheirwo atatu aya maheo atano hau turore wega muno githitiguoi na ni no andina maimiri othe ndaimiri anyu murore handu hau uguo thiini wa tondu kwina atungatiri othe acio makire ni undu wa Liz naomba tu wasimame wachungaji tafadhali wale wamekuja kwa sababu ya Liz naomba wasimame alafu kujeni hapa saidia na mic ingine ndio nikuonyeshe vile tutafanya harakisha kidogo tafadhali na waomba hata nyinyi mnaona hakuna masaa si ndio mutindore miri kabitu mutindore no kuga atiriri ni njitagwo mufea hujagia korogoco ugaikara thi itiguoi nigetha hathie wega no tawe muini ukagweta kifungo kia rwimbo ni nyinite atiriri tondu aini no ndire mahe mutikarugame hindi yo sawa na Ngai ni ekumurathima ketwambie na bishop niguo muona wega aguo mona ri father angeuka niguo mungiwe ruti ugu aya father ni okire wow mwathani arogocwo njitagwo evangelist Charity Warwinu ndungataga kanitha-ini wa priesthood under my reverend Mary Lincoln kana gicinga itharitwo mwaki-ini na ndi muini nyinite rwimbo nyimbo nyingi Ngai amurathime asanti oni uguo Charity mukamuringira ruhi rwega muona mundu ni atubanga wega Ngai ni mwega hindi ciothe Ngai ni mwega njitagwo Pastor Ndegwa Mburu ndi muhunjia hunjagira itura ria Ruiru na ndi mutarani ni ngoragwo kuria kwa Inoro every Wednesday Liz na family yanyu ni ndumirwo ni timu ya Inoro wa Karindi na mundu gwitoka Monde ni tukoragwo nao muthenya wa rucio Wednesday kwambiriria thaa 5:30 nginya thaa 7 ndarehera birabi ciakwa Ngai witu amurathime amen asante mundu agethania ikara thi Charity mwathani arogocwo amen nditagwo Pastor Ann wa Lawrence hujagia ndi muhonoku na ngenda mwathani hujagia kuria itura ria Umoja 3 na kigongona gitagwo Emmanuel Exploit Center andi murata wa Liz na family yao na no ngeinaga
Twihokaga hinya waku Ngai munene Waita. Twihokaga hinya waku Ngai munene waita. Asante sana mtugati wa Lawrence. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Amen. Naitwa Pastor Tumaini, New Vision Ministries Choka. Nimekuja kuomboleza na my sister Liz ambaye alinipokea Nairobi 2009. Akanipea nafasi, akatembea na mimi, na nimesema pole sana kwa niaba ya kanisa na familia, na Mungu azidi kuwafariji. Asante. Hebu guza tu ndio Father asikie afurahie. Father afurahie. Guza tu moja. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu umenibeba. Asante sana, tupigie Pastor Tumaini makofi mazuri. Nithenekete ihinda iraya miaka 12 baba ngamenwo ngaga kinya murata umuthi niguo muthenya wakwa. Njĩtagwo mũtungatĩri Milka Jabi, nyumĩte itũra rĩa Thika, New Life Impartation Church, na ndĩ mũhonoku. Asante. Na family yanyu Ngai amũhe hinya. Thank you. Riu na mutidatire mukira acio family nĩ maheirwo hinya no wa mbere. Ni sawa sawa ciana cia Ngai ni undu wa mahinda. Amen. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Julius. Yeah. Hata mimi nimeimba nyimbo nyingi sana. Ni venye sijaingia studio, lakini very soon nitaingia studio. Niko hapa kwa sababu ya Liz, na amekuwa rafiki wa familia yangu. Tumetoka mbali na tuko hapa kumpatia nguvu, kuomboleza pamoja na familia hii. Mbarikiwe sana na huduma na kanisa la JCM upande wa Nakuru pamoja na mke wangu. Asante sana Pastor John. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Naitwa Reverend Joan, huyu ni mume wangu. Sisi ni marafiki wa Liz, tunahubiri na kanisa la JCM Nakuru. Mungu awabariki. Asante. Watoheire mbato tondu ndi uri na twagweta mwathi ni woiguaga no nie ndaguthaitha urute kandeshi ori umatuku matana mwathani arogocwo. Amen. Njoera guoko ngĩkorwo nĩ ũranyona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njĩtagwo Reverend Mary Lincoln, kana gĩcinga gĩtharĩtwo mwaki-inĩ, na niĩ na Jesũ twĩ ndũgũ. Thomaga kanitha-inĩ wa Priesthood na Liz Wangui na family. Nĩ ndatũmwo ngeithi nĩ my Bishop JJ Gitahi na Bishop Mwangi Zakayo manjĩra ngũgeithie o hamwe na family. Ngai aromũrathima na Ngai amũhe thayũ. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor Harrison Peniel Apostle Kiserian chini ya Bishop David Njoroge na Reverend Mother. Bwana wabariki. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Apostle Sami, tumekuja pamoja na askofu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mchungaji Martha, mke wa Bishop Njoroge, na tushukuru Mungu kwa kupatia familia hii amani, na tunaendelea kuombea. Asanteni sana. Ungeningojea. Nisalimieni hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Bishop David Njoroge, mimi ni mchungaji wa Liz. Tumetoka Kiserian, tumeleta pole zetu kwa Jane, Benson, Liz na familia yote wale ambao tuwajui. Tumewaombea na Mungu awafariji. Mungu awabariki sana. Asante. IMC. Asante. Tuwapigie wachungaji wetu makofi mazuri. Asante, asante. Haya. Tuthite wega muno. Na kwa sababu Liz ni muibaji, naona waibaji wako wengi sana hapa. Na ningetaka kuita waibaji wote wakuje hapa. Waibaji wote, tafadhali. Aini, aria mekuo. Ngoroga. Tondu riu ri ndikimwitire muikarire na ni murona twi mathaini mene. Aini aria mokite ni undu wa kurehe Liz. Thank you.
thĩinĩ wao